Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli u Super Talent. Možete se predstaviti? Ja sam Stefani, ovo je Dejana. Recite mi šta ste nam spremile vas dvije? Kao da me nema od vane. Šta, pjevate obje? Ja pijem, ona pleše. Izvolite. Sad lažem pred svima, po cijele dane lažem. Žali Bože što te znam i sad u sobi punoj dima ja skidam te sa sebe po cijelu noć i dan. I kada me nema tu, tonem sve do dna. I kada mi nestaje lako nogama, kao da mi tijelo gori, zovem u pomoć, a ponovo bi dala sve za jednu jedinu noć. Sad lažem pred svima, po cijele dane lažem. Žali Bože što te znam i sad u sobi punoj dima još skidam te sa sebe po cijelu noć i dan. Kada mi tijelo gori, zovem u pomoć, a ponovo bi dala sve za jednu jedinu noć. Nažalost, nije to bilo pjevački dobro. Bilo je dosta prigušeno, suspregnuto. A tvoj scenski pokret, nažalost, nije bio kakav bi trebao biti. Za razliku od tebe, tvoja prijateljica je to svoj dio odlično izvela i ona je zapravo na neki način više privukla moju pažnju. Ti ćeš uvijek imati svoj neki put i sama ćeš ići njime. Borit ćeš se tako. Plesačica isto jako dobra, čestitam. Žao mi je što se niste prijavili sami da plešete. Hvala. Kažem da je malo neugodno, možda Da li i ćeš nije, se ali... prijaviti sama i doći poslije podne? Ne vidim ništa šta je tu loše što pitam. Pa ovako, pošto me Talentirani ljudi... Pošto vi mene lijepo pitate, moram ja lijepo i odgovoriti. A to bi značilo da ne znam. Znaš šta ne smiješ nikad reći? Da ne znaš i ne možeš. Možda bi i mogla. Moraš. Vidimo se poslije podne. Čekajte, stani, stop. Jel to ni vas Htjeli su vas razdvajaju? razdvojiti, šta to znači? Pričaj u mikrofon. Reko ne znam. Ali malo si razmišljala si se. Ostavila bi Uhvatio prijateljicu. me ovaj Enis. Znao, znaš što kao da hvati ne pušta. Hoće, da. Enis, ti si baš morao sad malo natrpati ovaj raspored za poslijepodne. Ali dobra ti ideja to. Mala je stvarno dobra. Prijateljstvo je na kušnji. Nadamo se da će izdržati. Ona odlično pleše i mislim da bi trebala ići dalje. Nisam ljubomorna, ali žao mi je. Mislim da bi svakom bilo žao. Dok ona preispituje svoju odluku, audicija se nastavlja.